Assalamualaikum. Бүгін 6 июль Албазар Таласта. Куйлардың малдардың бағасын біліп бересіз. Видеоға лайк басып, подписка болып қойыңыздар. Assalamualaikum. Қанша дотыз? 120. Қаншаншы туты байке? Қаншаншы туты? 5-ші. Урғатшы ой кетпе? Урғатшы. Болор қанша дотыз я? Болор қанша дотыз? Түш бересіз да? Аласыңар ма? Жоқ, мен оға тартам да. Assalamualaikum. Қанша дотыз байке? 90. Қаншаншы туты? 4-ші туты. Біздікі қанша байке? Мұз осымен. Еркек ұрғач екен, Ұрғач. Бірінші туты. Болор қанша болды екен? Қаншаға бересіз? Сұрады, 75. Қашта отыр. 85 болды. Сұрады өлім қойым. Жақшы байке, содан болсын, Қанша екен ежеке ой? 150 адам сосы var. Сосы менен. Мұз бақты жоқ базыр, Бар керде тұрып. Қаншаншы туты? 5-ші. 5-ші туты. Азырқыға сүті қанша еже? Еттен берен geçinde 10 litrden beri 10 litrден бері. sütlü uygun. Бұныңыз жеке? 130. Ұрғач екен, Ұрғач. 130 мың сом. Қанша екен? 200. 200. Мұз еркек ұрғачы ба? Erkek. Erkek. Қаншаншы туыт? 400 tut. 400 tut. Қанша литр сүт береді шу? 18. Болор қанша ем, болор? Olur 170 mi? 170 öyle. 170 болор. 175 ta. 175. 5 мың сен өзің алып қайын отқазың ғой, Öz üstüne koyup. Tamam kızdan da bağlandım. Жақсы. Содан болсын, Бейкулер тап көреріз, болса. Шеп базы қанша болды екен? 115. 115. Қаншаншы туыт? Етке? Бұйырса, яғын тартып берелім. Зор бекен я? Сіздер бе? 140. Қаншаншы туыт? Последний. Ең ақыл. Андан кейін тубай бе байке? Тоқтап алған кішке. Қанша литр сүт бар? 15 бар. 15 бар, Болор қанша болады ең байке? Олардың білмеймін, базы чешеттен деді. Жоқ, негізде сұрап отқаны қанша сен сұрап отты? Ел сұрап келгені ме? 115-120-ға шекер. Assalamualaikum. Қанша дотыз бекен? 120 доты. 120. Мұз осы ұрғач өт? Еркек кені? Қаншаншы туыт? 6-ші. Жақсы, содан болсын байке. Bazı kancak ya? 80 lira. 80? 80. İyi. 80 lira. Kaç tuttu? 200.
Kızır be. Boz, bir ay var. Ha, bir ay. Жақсы саудаңыз болсын. Assalamualaikum. Қаншадан бұныңыз? 95. 95. Қаншанчы туыт? Üçüncü. 3 ay doğan. 3 ay tuğut. Bunun üstün bağısı. Bu da 95 ay. Yaşadı. Kırgız jarnama degen. Kırgız jarnama degen. Dem sizlere mal bile salat. Bulardın bazına to aytыңыз. Toqol qancha? 110. 95. Al, 100. Жақсы саудаңыз болсын. Бұл жақ сіздікі? Баларын айтып қоңыз. 130'dan. Екі отың. Evet. Торпақтар мен. Ұрғачы еркек пе? Kaçtı? Ұрғач. Болар қаншаға теңіз ұрғат бәке? 25'ten beri. 125 отса, болар. Базар қанша сұрап келді? 115'ten beri oldu. 115'ten, ne? Жақшы, жақшы. Бұл жағын тартып бір өресің. Қанша дот бәке? 110 dot. 110. Қаншачы доты? 4,5. Қазір sütü var mı жоқ bu? Var. 67 süt. Torpol satıyor. Жаң 2-3 ай болса керек анда, Жоқ, torpol 6 ay болып қалды. Çoğun. Жақсы, жақсы. 6 айлық торпа қанша кетті бәке? 35 мың. Ұрға шыға деме? Жақсы саудан болсын. Асал, қаншада отасың? Қаншада отасың? 140 сұратын torpol. Жоқ mu? Қанша литр sütü var hazırlıkta? Bir sağanda 10 litre süt var. Екі жол сайсар? 2 sağlam. Екіншісі екен. Желінді екен, жақсы екен. Болор қанша дот сен? Қанша болса берейін дот? 127 5'ti bergen yaptım. 127 берішті бе? Торпақ. Торпақ еркек екен, е? Нарқаңыздың бағызычы? Ana 125 dot'um var. 125, е? Torpol urgaçı. Ұрғачы. Ne? Bu YouTube kanal. Qaysi kanal? Kırgız jarnama деген. Mal bazarlara tartып шығарамын да шундай. Жақсы бәке, саудаңыз болсын, е? Қанша дотсыздар? 140 sürü atan. 140. Erkek ұрғачы ба? Erkek. Қаншанчы туыты? 6'sı. 6-ncı tuğut. Қанша литр sütü var? 20 litre. 20 litr. Жақсы екен, желінді, е? Базар қаншаға чейін берді? 130 veriyor da. 130? Қанша болса берейін де отсана? 5 koşsa vereyim de atam. 135, е? Жақсы. Саудаңыз болсын бәке. Қанша дотсыз бәке? 100. Қаншанчы туыт? Sütü var mı hazırlıkta? Болор қанша дот сен? Реальный клиент болса қанша берейін дот? Şunu şoysta. Өзіңіздің бағыңыз айтасыз да. 90 мың euro. Болор 90, е? Жақсы саудаңыз болсын. Қанша екен майке бағасы? 25. Boş. Бұлар не елестер бе, я? Қанша дотсыздар? 135'te. Бұл 135 оғы, е? 165. Торпағы мен. Торпағы ұрғат шу? Торпағы жоқ әлі, е? Қаншанчы туыт?
5-ci oldu. 5-ci. Bularыңызча? 135'ten. 135'ten. Torpağın beğendi var. Bununuz? 4 oldu. Ha, 4 öten 135'ten. Barın nemesi menen bu torpağlar menen? Köpek torpaklar. Torpağlar menen. Kaktan gelesizler? Talaslandı. Aslanı. Telefon numarası yazmış. Aytıp koyacağız. 700 700 03 13 08 08 86. 86. Bu tavası içinden bolsa baytaya hayırlı isteriz işte. Erkek torpaklar. Erkek torpağlar menen. Yaxşı odans basma. Kaça da 60 istersen. 60. 60 mısın? Urgaçı? Urgaç. Bulçu. Hadi 60 para da alır. 60 mısın? Bazar kaça verdi belki? 55'ten beri oldu. 55'ke benim yoksa ben. Da sodası olsun. Kaç oldu ya? 58 diyor. Ha, can alındı hoca. Yok saat oldu. Ha, satılsın. Kaç gol etti? 53'ten be. Жақсы алды. Yaxşı olub qal. Qancha da o'tdi ya? Qanchaga ketdi? 103 ming so'm. Torpa urg'ach o'xshaydi, urg'ach ekan. 103 ming so'm bo'ldi deydi. Qancha oldi jikka, qancha da o'tdi? 20. Qanchanchida o'tdi? Ikkinchisi? Torpa urg'ach u erkakmi? Urg'ach. Qancha litr sut olacak? 90. 120 ming so'm so'radi. Bırak zerki. Qancha da o'tsizlar? 98. Qancha litr sut bor? Bollar qancha da o'tsizlar endi? Tushib berasizlar-da. Hozir qanchaga keldi? So'ragan yo'q-ku. So'danslar bo'lsin. Qancha ekan, necha ekan? Bolu 110 koyup topuğum. Ha, yengiz qo'yib o'sdi, ag'ib o'tdi deysiz. İyi taşın. Qancha oy bo'ldi shuga? Bir aydan açtı. Urg'ach ekan-a? Bulacak kimdiki ya? 250. 250 ming so'm. Vereceğim mi? Bir faydası çıksa vereceğim. Allah'a seriyozno sırçım 55 oldu. Paydası çıkıp tursa, hemen tura kezde belgiledi. Olmalarda koşturası 14 bin fayda koşturası. Qaysi olsa o'tdi. 14 bin. Qanchaga? 50. 250 ga.
150 ming so'mga so'rayapti. Bu жақта bir yaşın tegereginde buqalar tartып берел. Şep bağlarını aytпайсыз ya? 115 tane at. 115 tane. Подрядлы. Bir yaş bolğon bollek be? 1,5 yaş, 2 yaştan. 2 yaş be? Beş olmaz. Biraz çakanırak yani. Ketken yok ne? Bağlarını aytыңызчы. Подрядлы. Mo 80. 5 baş 100 tane. O bir yaşın degeregide. 1 yaşın aşat. Telefon numarası aytıp qo'shib. 705 56 0388. Buqa izlegenler bolsa yaş buqalar ekan. 1 yaşdan ötken. Hayırlı öresler. Bunun arasından tapqandan dağı. Zarqanып turamın. Süsüp çörüyor dep. Bu yakta bu kadar ne istemez mi? Oğlum ballar var bir gene ya. Eğleri. Подрядлы. Kaça hoş mu yedi? Bir yaştan ötken mi? Yaştan ötken mi? 100 bin so'm. Bu yoqda sira qaraymi? Kaçadan ken? 75'te. Kaç aylıklar uşlar? 1,5 yaşta. 1,5 yaş bu. 1,5 yaş bu kadar 75 mi so'm. Kaçaga so'rab kelyapti? 73'te so'rashdi. 73'te. 73'ke bergen joqsizlar be? Qancha bosh neydi? 9 bosh. 9 bosh. Qalasdan lev? Ha. Telefon numarini aytib qo'yinglar. 709 77 55 08. Atыңар ким? Alixanga hayırlı olsun ya. İzleyen demek. 1 yaşın tegereği minus plus. Sodalaşır болады, he? Şep sizdeki mi? Gelin bağlan aytınız. Ne yapıp kötü olun? Üçü 110. Pazar qanchaga chayin berdi? Pazar 107'ye çevirdi. 107'ge chayin. Qancha bosh nima? Qancha bosh to'qim? Qancha vaqt bo'ldi ular? 2 yaş. 2 yaş bo'lib qoldi, he? Bir yaşın tegereği de öyle otmayayım mı?
Sonra 2 geçti. Nomeringizni aytыңыз. 703 703 28 82 68. 28 82 68 бул ушундай букаларды издегендер болсо кайрылуу бересиздер. Содаңыз болсун. Кайсы сеники? Gel bazını ayt. 90 mı? 90 ming so'm deydi. Bozor qanchaga teң keldi? So'raylik-ku. Mal ko'p ekan-da bozorda. 90 ming so'm deydi. Chep bazı qanday ekan? 115 tot. 115 ming so'm. Qancha yaş mı hozir? Şu yaşını bilmiyorum. Cüce verdi de görüş. Bazı 100 geçemedi. Bolar qancha dot sen? 105 bolsa da. 105 bolsa. Bak sodan sosna. So'mlik. Yaxshi bo'l. Qancha ekan? 115 ming so'm dedi. Qanchaga teң keldi bozor? Ha, bana belli. 115 ming so'm. Qancha yosh mu o'g'il? Ha, ezi boshqa be. Yo'qda, yosh to'rtboqtor tartib beraylik buyursa. Bazı qanday ekan ya? 35. 40 35 ekan. 35 mi? 835 mi? Şepte. Sapasta da var. Qancha ekan mayka? İşte ekan. Kanalga chiqarib Ya. 45 tot. 5. Qancha ekan? Qancha dot? 55 tot. 55. Erkek. 55 ming so'm. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qo'rqma, siz emas, molni chiqadi. O'ylamaysiz. Qancha ekan aka? 31 ming so'm. Qancha ekan ya? Shop qancha deyapsiz? 66 tot bersin. 66 ming so'm. 66. Qaysi tajjetda bo'lgan? 66 ming so'm. Qancha ekan? 42 ming so'm. Qancha? Bozor qanchaga cheyin so'rab keldi? 35 ga so'radi. 35 ga. 40 bo'lsa berib kelsa-da. 40. Yaxshi savdo arasida. Qancha ekan? 45. 45 ming so'm. Urg'achi bular? Urg'achi. Qancha oylik ushul hozir? 5 aylık. 5 oylik. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qancha ekan ya basi? Bazı 46. Bulch. 65. Erkek bu. Qancha oy bu? 4 ay oldu. 4 oy bo'lib qoldi. Bir yaş. Bunun boları qancha emi? 63 oldu. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Qanday bergan? Aleksan. Qancha ekan mayka? 40 turadi. 40. Urg'achi. Sen var.
Kemi var. Bununuz? 48 erkek. Erkek. Kes numarası et boş belki. Numara iste. 703 703 33 33 34 34 02. 02. Bol baykeme Yettiге karlı verem. 47. Lan 46 verem. Bunun 46 tane. Жақсы оданыз болсын байке. Қанша екен байке? Cip. Еркек е? Бұлар 35 мың сомнан. Екі 35 таңыз қазы? Бұныңыз? Бұлар 45 тан. Барлы еркек е? Мынакей бүгінгі базар бағалары. Нол жақтап берелші. Bu ne ezigim ya? Gel boş. 35'ten. Бар urgaçı. Var mı? Sağ olun. 35 мың сомдон. Моозуч бул эми Жоқ, ошо оптом да. Ha, оптом го, э? Жалгыз болсо Ha. 35 болуп калат. Болду, болду. 35тен алат. Таластан элестер. Чолпон байдан. Телефон номериңизди айтыңызчы. 704 78 99 99. Бол чалып кайрылып бересиздер. Мынакей. Такта дагы Келди жаңы 30га. доллар 30 бу? Аха. Жакшы саудаңыздар болсун байке. Кайсы канал? Кыргыз жарнама. Кыргыз жарнама. Бир шира тат берейин аракет кылдык, туугандар. Сиздер менен Кыргыз жарнама YouTube каналы болду. Видеого подписка болуп, лайк, комментарий жазып туруңуздар. Башкалар менен бөлүшкөнгө унутпаңыздар.